Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in warwahil anbiya'i wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin was syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qaribina wa ahbabina wa man ahsana wa habba ilayna aw lahu hukukun alayna warwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yuqaddisu arwahahum wa yunawwiru darihahum wa anna Allah yu'idu alayna wa ala auladina wa ala azwajina wa la dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillah malam semangken dan kula sareng panjenengan ampon memasuki malam tanggal 4 di bulan Muharram atau bulan Syora tahun 1447 Hijriah. Tanpa terasa dan kula panjenengan ampun kenging tambahan umur. Malar moga paringna lanjang umur. Orang si paling bagus kak dinto sebuna Kanjeng Nabi, orang si lanjang umurah keng bagus lakona. Karena mun kun lanjang umurah keng tak bagus lakona nika beni lanjang umur, lanjang odi. Keng kuni beri odi si lanjang tapi nilainya tidak ada sama sekali. Jadi kun beda kak dintoi paraje pemapan keng esennya tidak berkualitas. Iki kan? Mangkana gulewan panjenengan maken nikajak rok tonorok kakabadaan semangken. Sesemangken gak dinto besa-besaki mesantak beda tapi tak pati diperhatikan eseh. Jadi makennya rebuan kelampi bermerek. Iki kan? Atas bermerek tapi esennya tak bermerek, botolnya bermerek, keng atenya tak bermerek. Monoreng lambak punten, ate bermerek, makai luar tak pate arak merek. Makanya kan sehari monoreng benih nyari kain, nyari merek, iki kan? Jadi akaton monta merek. Acara abengkang, acara ada kunan naro. Padahal pada temu, kuleban pian dan kadang berarabu ajurunggut teti manusia dan kadang da atena. Nyelandeng makan nih teti manusia, Muslim makan nih kemorok dan pian lengkap. Mun tak lengkap tak kira bisa morok. Padahal kadang da atena. Beni da artena, ada atena. Kan beda debu sebenarnya kan.
Utluk qalbaka fi salasati mawatin. Carilah hatimu itu di 3 tempat. Mbiyan nika tes aten nika sare ning telok kenengan. Mun ipang kini telok kenengan gini gitu. Salah setong telok kenengan gitu. Berarti sampean kini di ate. Keng mun lete ipang kini telok kenengan gitu. Tuli angkat tangan ngambian ke Allah minta ate mbian tandi ate. Amin. Kor lamunyi mana kor pada anu lah amin. Ya pada orang apa Arab lebah amin. Enggak gelak. Kantor pada orang Aljazair. Abang Arab ngateraki santri anyar. Ya lah bosan kapi. Coba tak tu cak matur tak tahu bahasa Indonesia. Ningoni bahasa Arab. Ngateraki santri gitu. Ya bosan. Make tukang terima tamu ya bosan gitu. Eki. Waktu mau masuk tamu dari Arab ternyata ngateraki santri tanya aki bigul apa kesokan ternyata ngateraki santri anyar. Dan tanya aki gula dari kema sampean dari Aljazair. Santren dari kema di Buki. Ada gila. Di kota pada dengan bahasa Arab, esaku doa, lebah amin malu. Kamu Habib kamu. Arab mah tak ngaji. Hah? Sobung. Jadi amin malu. Lebah amin, kor lebah dengan Arab, lebah amin. Tebang kijadar mah lebah amin. Tore. Kamu telok kenangan ni. Stong. Inda sima'il Quran. Dikala membaca, dikala mendengar Quran. Embian mon beda orang baca Quran, ate neng ngetes. Berderasan yang dalam ate. Berarti embian ate neng beda. Kayak mulai ngetes sekali keluar. Berarti letak ada. Kuru berarti kehilangan atem ya. Walaupun embian tidak patah hati tapi kehilangan hati. Ya jarang dan kadang orang Arab pun berbeda acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Oke, saya baca Quran. Kedua meninggi di kaki esen. Ternyata bahkan lebur ke suarana. Pangucap dari dimana ya? Dari santri dimana? Punya aman daya suaranya. Meninggi beritahu ke esen. Tapi ngidi kaki nyaman suarana. Ini kemangkian sekebedaan sih punya. Berarti ketika tak penting ngetes. Nomor 2, wa fi majalisid dzikri. Di dalam majelis-majelis zikir. Coba teku ini majelis zikir. Ketika ngetes napa punten. Apa langsung munintar ke majelis zikir toju asli. Coba. Coba. Assalamualaikum jagai. Mayu lemare. Paham la gelo ya ikwa. Ayo mari doa kiai lah abul gelo ikwa. Wa kiai lah masuk ke dalam. Ban ya. Lah gini ngida. Kan beda sesen nih kan. Sip. Wa fi awqatil khalwah. Dan di dalam waktu-waktu dia menyendiri. Adzikir bi katibi lemalam bi katibian mon orang nikah hebat ate nagi luar biasa dia dapat pelajaran dari kesendiriannya. Napa pelajarna? Engkau reku laku umpah katibi ningi kuburan tidak kanjana. Engkau mau katibi ningi kuburan pasti tidak bisa mempertanggungjawabkan amal. Dek remeng kok, dek remen. Akhir banget tes ate. Atau enalikan abak kain tokhulwah adzikir banget tes engkau resetia kesokani ban Allah bisa adzikir kok muntai kesokani ban Allah kok tak bisa adzikir
Ben ternyata Allah tibi ajabu. Fadhkuruni adzkurkum. Maraban enga akaseng kok makan kok enga keben. Kok seti perpan dzikir ke Allah. Berarti Allah ri perpan je engan ka kok. Aru masa sema akhir tedas keluar aing matan. Ha, mulai senikah beda. Keng mun setedas di babeuna. Ini kan aing matan kan. Aing matan. Aing mun setedas di babeuna. Kuru berarti normal. Normal kuru. Berarti kini ka anu perpan mah keluar metu. Eki mah keluar mah. Berarti mau keluar metu. Tambah perpan mah keluar lava. Kan aku keluar lava. Jadi Semeru meletus. Ajail. Ah nyap kene sokone. Eki. Monjan tasbih nese perkem. Corak medeteng. Sanlangan tang geger teh temore. Dekal tanah pada masalah. Keng berarti gulaban sambian ki perlu dipertanyakan. Dek metang ateh sanega. Fa illam tajidhu fi hadhil mawatin. Mun sambian tak mangkiin aten sambian ning tempat-tempat saya kesebut ki buru telok tempat gini kan. Fasalillaha maka minta sambian Allah ke Allah ayyamunna alaika biqalbin supaya Allah aparing setong paparing malarmu kesambian ibrina ate fa innahu la qalbalaka karena ternyata sambian tak di ate yang mau sing ngojak tan di ate niku mun tepak gareng kantoan ring pelumpungan tinggi wata kerjot tan di ate harus tak kerjot tan di ate kayak mau nikah tan di ate artinya keras lah sekejaki nih kan kejaki bekal beda tradisi jateman tanggal 10 lagi tanggal 10 biar ntar ke rumah anak-anak jatem pas paring iman sampean terus akhir ambian dari peparing separing aki kena yatim gak ditong bekal apa renga dua manfaat setong eka lemes atena dua eka tekah hajat jadi berarti mun sebaneka mun tero lemes ateh mun tero tekah hajat tak usah adente len sorah bila bayi kesedekah kena yatim ngerti ki tak usah adente len sorah tak usah bes ngabes embuen artinya tak usah le paringin kosot cetak senikah atau senikah pada tak usah apa belum mau dengan basakin santunan anak yatim dulu engking empon nih ser pelengen yatim aku yatim apa tojuk bahu ting mesti ampun senikah kosot senikah lamun senikah berarti menikir bekir benih nak kena yatim seputo ke gulaban ambian baan seputo kena yatim karena gulaban sambian saya kebutuh lemes ate teka hajat siapa sedang libur teka hajat terus teka hajat ya jadi yatim pasantren sini kini kantor sejatem bang ngocak mon gula dah mage jago gula jatem kosot TV lagi enten ambian banyak jalan kangkui bisa teka hajat karena ambian sudah sistem yatim kadito sudah dapat perhatian khusus dari pangeran ini kecak saking kelompok VIP yang jak bah dua akipan mate kena berarti korek kelompok biasa ya jago tak yatim di neraka termati ambu la kene serembuan la posang embun la bapak antar lancar umur mentar sehata lancar rezekina teka hajata lah jadi kianon pakai tromoli aja bah doa kita terbawa ring mate
Kadang santri ini nah tak genaru. Turbodo yang mati lebih bisa mulai kok wala pola. Ampun. Pon. Lanjut. Gula mangken matora. Gara-gara napa? Mangken ni kebanyak orang tandi teh. Gulen rosakiyat sebuna Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Pada tabu sayati alan nasi zamanun. Bakal dateng ke manusia setong zaman. Yakunu himmatu ahadihim batnahu. Ning akhir zaman gadito, ning zaman, ning setong zaman kento, bakal ka orang bakal dateng ke setong zaman, sekak di mai zaman gak dinto, pangaterona, cita-citana, sebadading efek karena orang ini tidak boleh. Kenapa? Urusan tabuk. Urusan tabuk. Maksud urusan tabuk dharma. Mun tak ngasih laki tak akan ja'ah. Mun tak ngasih laki tak atretana. Mun tak ngasih laki tak awirid. Depan makin. Depan makin. Lalakon dengan nikah makin. Jadi mun akan cemun ngasih laki terus. Mun tak ngasih laki tak terus. Iya boleh. Kini tempat kencana apa kini? Berakun ngelaknya mana TV. Jadi mun ring talpos pasti ganja. Cak ring pada ni juda Allah pada dia temu. Cak kini keselamat pada tahan selamat. Bener? Contoh. Makin. Ambian mun andi cak bacaan keluar. Tiga lampun makin letak tahu khasiat adalah baca. Terutama baca istighfar, sholawat. Lagi baca. Laku ganggu subhanallah maca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah baca. Untuk baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Oke. Ini adik-adik santri yang baru coba dengarkan. Adik santri yang baru putra dan putri. Menurut data kelak nih kan, santri baru putri ampon 215, putra 2 telok petok, 4 sekat 2 sampai makin ampon 400 sekat 2. Kula matora, wes. Dah usah. Benih kepungaan dia, kepelengenan. Aku apa? Ikirkan jepung. Benih kepungaan, kepelengenan. Oke, kagu lagi pelengan, ke pengurus ke pelengan, tapi karena amanah, bismillah. Pon, santri putra dan putri yang masih baru, kula sekut motor, mun kanto, jak kelupai sehari semalam baca sholawat. Oke kan? Gimbian anak aku tahun ni baca sholawat sibuk. Sallallahu ala Muhammad. Napa tujuannya? Kula mbian mulai pada teti orang si pejra. Kula ngambong barokah baca nambian sambil gula maca TV, gula ngambong barokah baca santri. Maklen apa? Maklen mampu gula alatinan sambian. Sini kah? Jadi gini kah? Dua, Fatihai gula ben keluarga manter sehat, panjang umur, rezeki lancar. Gini kah? Kan gula lemator kembian, SPP nak gini kah? Jadi mbian majar SPP gini kapon, majar uang makan, majar Fatihah gini kah? Makanya gula matur ke sambian, gula matur boleh sekali lagi untuk santri baru dengarkan gini kah? Semoga betah. Semoga kerasan. Eki, pon, lanjut. Jadi, ning akhir zaman kan itu, ning akhir zaman kan itu, orang ini cita-citaan kun urusan tabuk menurut. Mangkan sebelum Sayyidina Ali, mun saya pikir kun urusan tabuk menurut loh, berarti arkana orang ini kepada bangsa keluar dari tabuk. Ya ruwala. Itu
Saya tak tahu. Tahu saya ke bareng, kena angin bayi lama pelengan. Sarahan ban puting beliung. Bener? Jadi makin nih waktu-waktu kosong senggang baca sholawat, baca istighfar. Terus kemudian wadinuhu hawahu. Niki zaman kain tu je pon saya yang ke agama enggak din tu ikut rokeraki ben nafsona. Mun tak cocok ke nafsona tak elakoni ajaran agama na. Tapi mun cocok ke nafsona elakoni ajaran agama na. Sini ka? Lero, cak bacaan, kerubiasan si cocok kamban enggak ni tu bila beda telok, setong, kelenon, bila kabela hasiat dah. Terutama hasiat bah urusan berbesar. Dibaca kan ni ka? Berdua sabri malam-malam ni kau tu sesuai ber seibaki. Jadi mun seibaki ni urusan lancar rezeki, sabri kau tu lancar rezeki. Mun tak lancar rezeki, tak baca je. Ya, baca hari ke lancar rezeki. Sabri tak lancar rezeki. Guru bangoca, mata baca tibi. Mak boleh rezeki kau orang. Dan ni kemaket. Nomor 3, berde testimoni. Apa testimoni ni kan? Umpama pada orang bangocang kok lembek bangkrut si pacok ke kok acabis keruai wah entar ini acabis wah napa yang gitu tak nangkong kula makan kan itu wah nondo bangkrut makan kula dek rumah seteroja ke boleh ngi pecek boleh ingat gage sayuti iyat lamba almarhum rahmatullah alaih pengasuh perintis pondok pesantren Al Abror Beruh. Lamba ni mun pidato aceritaan kedeng. Beliau ni mun pidato aceritaan kedeng. Jepon beliau pernah mangkin ing setong kitab ceritana kedeng seikhlas ngembek Nabi Adam. Nalika Nabi Adam nika keluar dari swarga. Kon keluar, turun ke bumi. Doni kajani keding ban keteng. Sanle keding ban keteng, pak kepuru keteng terus tetemu ban Nabi Adam. Akhir aja habis ke pasera. Aja habis ke Nabi Adam. Sanle aja habis ke Nabi Adam. Periksa nih sareng Nabi Adam. Arah apa ban keteng? Mak tetemu ban ko. Punten tandi niat apa punten. Kunar apa? Kuntro aja habis ke ajunan, polan ajunan kento Nabi na Allah patoron semakin ke bumi, abdin tro aja. Tandi tujuan apa boleh? Pun terdengar. Ongkuan, engki. Pas ada aku Nabi Adam, ialah kesah, lemole ni masalah. Desa lemole ni baharom. Sehingga sebut lagi sayuti iyat ni. Sehingga minyak misik si asli keruang, eka kebai diri dada keteng. Al-miskul asli yusna'u min dami ghazal. Ben setelah batan nikah akhirnya pas akunah berdekunana tak sia-sia. Tandukan ki kening jual kolekan guru mun tebak kereng jimat si kolen kedeng guru. Ibu tadi jimat ke itu lisin. Jenengan. Tak bah tetemu ben kanjana sapa pun musleh musang. Coba bos ni musang. Bah tetemu. Bah musang mo jasa ni ka. Si marok omen ke. Arap. Marara ko terus tawa. Ma bah omen. Tahu ko tak tahu je mak pahan. Tang dimben. Tengah habis ko kan Nabi Adam pas ko ngari ya om. Apa? Pada terorok mai ko dan musang. Akhir bah habis kan Nabi Adam jan. Nika kesiyutiat ni saya cerita. Cerita kan. Pak ajabu ke Nabi Adam. Tak langkong ento Nabi, abdin pada saya tak pinta. Napa? Pada teroro oma pada ban kita. Mungkin kasapun mulai doa kibi ulam bian terro oma. Ro omaku, keng pada tipe senggembeng. Keng mun lebat pada sakutin terjin. Arab, jatah ikhlas. Lain mun gula mana bian tengah cakap piritan ganti kira. Baca surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah
idza runjatil ardu rajja wa busatil jibalu basam fakanat saba'am mumbassa. Sampai di budi cak bacaan tak teron apa benih keng terosoki keng lelebur cak bacaan akhirnya ibu soki wanonda baba dereng dateng amian mak soki macam apa waki ai ibu coba berapa kali tak oning keng lelebur guna cak bacaan apa mancing ning lemalem kol 12 pah keluar ke tanin nah pah mancing pah ning senikan anu apa sokonongkel jadi wani sokonongkel pah mata itu awak wantin wagian insan wakati akati bak repo pak selala tak soki repo pak doro toron kekor san masuk ke masake ngedrop selala tak soki pah ma keluar bese anak jatuh cuna ke bese pertama makin lancar rezekina, beri tujuan ke bese, keng gun lebur macam, ngerti men? Eki, padan senika guru, ompama, saya ngambil anjak kel, ompama, iya, penlaku nama sukses, ompama, kok kenorok pengajian sopuan, jaga beliau. Kok kan menurut pengajian sopuan arwah sukses kok baik tang laku masya Allah barokah njara ungguan iya noro lecak bocahan modon macereng sebereng apaan keluar ulang orang salam orang bangun apa saya buruk ya ternyata benih bab dunia benih bab napa ini ternyata bab gigi pengajian dalam pengajian sesuai dengan esena kitab oleh 2 bulan pada apa bangun pada apa ya pada apa jadi apa ya akhirnya bangun tak ambu wae apa ya pengajian sok udah apa jadi ngemian duh lah jadi orang itu jadilah orang yang apa adanya jangan pernah menjadi orang yang ada apanya mun sampeyan jadi orang yang apa adanya selamat guru ikhlas tapi mun ada apanya guru takir berlangsung lama anapa guru mun seketero tak kaule ambo kerua guru nyaman ada udang di balik rembeye kerua beni ada udang di balik batu geli rembeye ebeye rokan bede odeng kerua itu kroto kerua jadi mian sini kaki lengan ni kan santre sebun truk deh pak ikhlas kita ngaji ya teronapa cak teronapa pangampul lagi ya jangan menapal nih Pak Umroh, kau mata Pak Umroh, apa yang kau ada kia? Apa ya? Ikan muda apa Umroh? Jadi nemu temu, apa jangan rezekian kiain ya? Rezekian kiain di peto, pemangkat ada peto. Rezekian kiain di sebelah, aku tuh mangkat. Apa? Talpos aku. Iya benar apa jangan rezekian gue lemak, rezekian gue 6, rezekian gue beto kan sini kayak gini. Artinya gulan di bese memangkat petong orang, betong mengangkat 10 orang, 10. Tandi bese, bolo. Ini tandi bese, apa gula bahi, etare, ikan nembang apa kok? Iki wang gulan ni ka, iki mun bolan na, bang danamon ra. Gulan ni bang danamon nemor. Thank you, mon nemo, thank you. Kayak menter nemu oke wal sayfuhu lisanahu ningi zaman gento sanjata orang budi ngangkui sanjata pedang ampun ngangkui sanjata colok gara-gara colok gara-gara petani bisa metokar 2 tisah 3 tisah 4 tisah bahkan bisa metokar sekota bener bisa metokar sedunia
Gara-gara colok nih. Bahaya nih. Ludah tidak bertulang. Ludah berorak kau. Lidah nih tidak bertulang nih. Lidah tidak bertulang. Ada tulang. Itu pun apa taruh tas panjolin. Pak do pak. Mun parlo. Yang biasa online. Pas ada kurir bentang. Mubalik. Benih mubalik tukang pidato. Mubalik tukang pak medepak bentang. Paham? Ini kan mubalik ini kan penyampai. Padahal benih Mekah karo. Waladhdallin. Mari sini pah macam ayat-ayat. Amin. Pah macam ya. Allahu Akbar. Pah pada si paranying. Allahu Akbar. Kuro mubaliknya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan siano. Rabbana walakal hamd. Kuro mubalik. Mak pun dengar kini kan, kamu ni kan tomat ada. Arah apa amat ada je. Jadi ning sekon ni, tak muni Mekah ruang. Siapa jong sampai ratusan ribu, bahkan sampai titik sampai perasu juta. Kiu ni kan tu lah, macam kun kini kau, wakun mi merami. Gila Quran, kecuali yang pas son mate. Mana son mate, peranyi. Allahu Akbar. Mai budi melengi tinggi. Kadang imam malah sujud ibu-ibu dibaki mancing ni. Ngaki buru. Arapa mak mater dek. Arapa. Mak meninggal dunia son lagi buru. Peka arapa mak peka. Ah. Baterena. Oh iya baterena kena. Dulu. Nyimpan baterai lo dulu. Apa ngar. Okey. Jadi nga santre meranying mbian mun dullo kur pas son mate beni dullo sama mate son mate mbian Allahu Akbar tan dullo mbian meranying Allahu Akbar korjo patuat kepi ban mun santre cur-cucur biasana surat patuat kepi gitu rempak masjid tu gitu iki Mulan mun fenta benak kana ni ke cucur sangat tete. Tahu le ongke ke musola mun tangan kui sandal ni. Yo apa ongke bendal sandal lah. Lalu tanya ki, mau ongke bendal sandal lah. Dan mun tangan kui sandal tahu le ongke tal. Ni ke kule ongke bendal sandal. Mi le salam lor tadi. Udah dong. Jadi nak lagi ni. Nak gini lah. Mangkana akabai peraturan mon kana usaha ngastet. Etoro ongko. Etoro langsung ikala kolbung kolarwa. Magila ta sesuai ban karep aku. Coba tau le toron ke jeding. Mon tamit ka ustaz. Hei. Ustaz dah ngimami, baju kemi, ya baik kemi aki je. Orang sana, mak kemi mana? Cu kemi tadi. Mana toron? Repot bian itu, tan tahu le toron mentah amit. Bian ngimami, amit ada rumah gula. Gula le cu kemi, kia kemi aki kan. Mana? Coba nak kena gini dilawan, loba, kena, astete apa tahu nak kena gini, cur-cur kebelah tanda ya cong di depan, bertamu ya kebelah tanda ya, tamu ya berdepan jo, beda, suruh kebelah tanda jangan pai. Langkong. Ambian mon anak anda berjerajah, cak ke pulau Tedung Pak Bu. Lah bahaya roh. Pecawur Bu. Aru cur-cur roh. Oke, wakal aku nama maunya. Ibu, benar mimpi apa man? Cur-cur roh. Nah, pecawur. Sabar kayak macam
Ya mun duk kan lah jauh lah tak padang bebas kembian ampun lah lur gulur. Selang torkop lah torkop jaya. Nam penting lagi apa? Anak aman lah. Berdiri nakapi. Sip aman dah. Engkau sudah aman. Okay. Tenang. Alhamdulillah. Mau jada aman biar ngemasle. Jago lebar pantai dung man nyaman. Obal sap nyap sap. Tuar sana. Nyaman tedung tuar. Jauh tangan anak rejan gula. Ya bocor bi gula nak kena santri teh yang kep santri yang kep anak. Yang kep santri lempecak bi gula. Aja yang kep anak daripada dia anak tibi lah tahor tuar jok gula. Mak bocor jantung kau di simpenan. Jangan orang tak penyimpan jantung jangan lah. Lah semaput dari berin. Jak roman gula salah lebat cuba ngada nikah ni. Ring miring kata nikah kan. Tek ibu di mana kan. Allah. Okey. Tek. Riberin begula isang long dari dapur perpan matok. Cong, kau tandi boleh tang Roma je cedar penjedar deh. Jadi salah lah kurang semin, pakai tek deh. Ani ke Roma kurang semin ani kak. Ini kau karina tahun berapa ni? Ya tas kini lah koropos kapi, pakai tok berdagan. Itu harap pergi je cong. Lekas auba. Ya wala mau ni tok ban wala apa itu aki kiai leter kuada abangon Roma. Kengeman dong bulan re nostalgia. Mulai kau kilam tandi bulan cerita sekakan ada Romari lah. Ada menyimpan sejuta kenangan. Kok mulai ki genteng rolamba. Sampai setia telah kerok kata dia menyimpan sejuta kenangan benar. Ya tapi ya cak tek boleh ya. Tok Allah alhamdulillah. Ampun lah para Aisyah. Laki bini apa asal nak sepuluh? Ongguan banjat no mano, ngulur mon apa sebi kau. Dah iya, dah keluar di kaki. Mon apa asa ongku? Tim dapur dengan formasi lengkap. Ini dengan ki. Aga bayi sauran, dah iya rojong. Ya, berarti pagi, siang tidak ada nasi. Siap. Maghrib buka bersama. Siap? Ya lihat ya. Dadar masih nyaranyar. Dola saya. Sehari bayi tak kerja poloro, ya? Hari apa lagi? Sabtu apa Ahad? Tanggal setong ribarin hari Jumat, bener? Hari Ahad berarti. Hari Ahad. Berarti hari Ahad tanggal 10. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Berarti sebekal dateng. Bah, dah remeri ya. Tak ngaji bener. Nunggu informasi berikutnya. Bah, dah remeri malam Senin deh. Dah libur. Oh dah ya. Ya sudah. Malam minggu yang akan datang, gula beri kesempatan ke wali santri pola metro abu ke areng bareng, tapi ningi pun duk isi diaki bukaan. Pola isi diaki areng bareng,
malere mare kerong, tada pengajian khusus abu-abuka. Sewa tua, mi noro apasa, nyaman. Iki? Siap? Iyalah, libur. Iya, tak libur derem jaring berpana buka. Biasan maghrib kantokan lah persiapan sing ngaji kan. Biana buka. Ini libur berarti iki. Bantek kelu. Sing ame tepa ke Jumat manis. Oh bentan benih Jumat manis. Benih Ahad manis. Jadi Ahad pole, Ahad manis saja istighasa. Jadi enten gula tak kamma jong pada kanto pada buka ya. Apa kira kan apa sagi kok malah pula. Awat pada tero genceran kia. Embian apa samangken nikah saare oleh genceran setahun. Alhamdulillah. Mun seribarin saare oleh duta tahun. Mangken saare oleh berarti benribarin lah oleh berapa tahun? Kengse ngapa saan dateng lan Ramadan apa sah? Panguca, mata apa sah dong? Sempenan 3 tahun gue ke. Ya, siap? Kiwan, gula akan koordinasi dengan tim dapur. Jadi malam minggu sambian bigulano. Monano tasua ya setanggal sanga siapa sang ngereng siapa sang ngereng dewa saras. Penting deki asyuran. Siap? Nika usus anu mbian latihan ki bapak bu ibu wala mi geng mbian anu tero aja erben anu na ya toren tidak masalah. Nyaman. Sip. Nakong. Derem Maria. Ada kan terlasan dia. Yala dia baiklah kebijakan pengasuh. Nang. Kau ki mikir ada. Kan jalmun santri anyar tau le kirim setengah bulan ya. Ada kan terlasan. Oleh waktu jadi kerja pas detik pas setengah bulan boleh. Maksudnya dia deh. Kan setengah bulan. Embian umpama ki kurang 6 hari atau kurang 7 hari. Sambangan. Ternyata ni kemarin pah ngirim tak ada masalah malam Senin sebekal datang nyambina gua kapan ya saya tak kirim bedina beda tapi saya nyaman mau nyain tak setuju biasanya kirim karena nasi saya kebai pas tak paju jadi empon lejak kirim sekali dan embian mon kun bak nambah kiriman pakun nyambah ano tikal sana mari ada mari apa jang pas temoni diki siap pon demikian yang bisa saya sampaikan sekilas pemberitahuan di semacam solawat makin cekepir ya ayo ngerset ilahana